Chogwa te charmu guru de manne je ka rwainden chalat ne de chirwai rame she mit mak tiang kane tai dor kanu wore rwai de yene dia le re chum gaten shigalat na lok de lat lwai kenyam rawda right the work ne ten quick ka media la mende lar dung neni te ci liwt la yen kalat la gade te jel ka kel dor charoloy ne tungwan me jete me cha kam nyal ka bible jena mo la christian tungwan rodien wal waktan mi ci debate ka dal bi ga tong no raj mi ci no man nyama goro de larie la kon me wonay yene wij ci ne kamero ga kaje mi ci ne ngong chaka dul o yan ga na bang man ko ra bayne ga tejene ne ci yang bay gakka maktam nako jen la nada that we did mitem go yene ci rodo dir mi changa ye jek pen ga ye chondun kanu wore rajo mo ala tot koy mabur ke tot man chwani ramata kor kene kuma no wal kane ni jen wich donc sianen chai yan ga tungwan che kuma ket cha tren mo di ko ke di chakm di kuma poinge je ai chol no ga maktab che lok cha doy jen tim de ke li won tam menen yen riuden ci ga jen ci ga robar wi tani ne ke Egypt tani ne ke Libya donc tani chup Europe I don't know to the wood cha per ke yene ideal to ton de na right on che kuma challenge madong te kor mi challenge ki yetar gambel ke jok Newland kan kor June 14 kan network 2022 ya mailing a war tiangana ramiyet ke special force el tot medan de ben wite ke duna me bangor yidene more than 30 karwade ka chagatar wood cha perge yenete the right ne kade jogo tot valuable ka ke manin gambel bokkelew cha de pargne Peter ke Paul ke uiva metake yemetere bogdun kwaje menchelet ka kwaje menchelet gambel kwaje menchelet ken wore ka ni tono la win mon chari mugoro bicharulat taram penji umela de lat jiram gaga mo bi gak chikwet na mo nyodo je ngi dun ka bogdun te ke diw la yene yuro duna Paul ki en John ante revelation ki ne to kokien wala raje ci ko madga tap tak reason ko telemen nan ko kan explain la gni nyun te cha explain bugul ben chagaru no christian ni ko kwa kala explain ka tele jaga bible therefore mutika logic okay mu gweji che yong ken di cholo che yong tam charia dien dirit ko gwedien on lat kanam ka reason ni ken lat kan paro bunaw chokole ability ko ken cha gwa law en which mu gorije la naganina de kam example je South Sudan janya nya wante kon ci kan yi succeed ke ci ne to wan liw ci ko wang na leb ci ne ko ken ben yok wo ci ne ko bon wo yanta ngur go le ma de pigu ka South Sudan ngai ni ma de je
joy chon nen ti chi ken to ku South Sudan tele Peter mi ci ben kor mi ci South Sudan blibret tele Paul mi ci ben kor ne te ci liw mun South Sudan da valuable ka kaneden ten mete mu parana ki kanderan ko pal ko ci tek de top ko bu lor ala kon chana ro ngar mularan chara la lad ci der jinbo ma di pi ke Ethiopia ngi Ethiopia ya de ping joy chona nat ne di tek den top ka cha Ethiopia be colonize Italy me ci ay les lasse ben medan ci cha kula de jidergi ko ku kene chana de ci ngala jangu di ne tene di porno ka kak kan wo kak ba kam hal jidergi ci ka kak bu kam hal ci na liu medan cha let bang the same man ni PRDF o be wich ka Ethiopia ci be wich bang ci na liu ne to wan la tu ko ni chiem kan ji yadik. Therefore, tele solution menonke yene de la welo kun to ka mankel gwejen gwe yen win mon tejen gwe ne de ko ken win mon chien abe ben threat ko cha bug mu goran quick kwa ngo quick ran kwa ngor gor jetin o di ti ejen dia threado mi dia chenga no ral kud kana na tejen be na convince ke jam Therefore, goro de laria ne te kod de chiriar chwangar ge chut ken te ka gad te ka men te ka gan man ken te ka nei konete chalone ne la comrade ne ken chige te be nyin kun te be ne chanka media to kala kono mo rek nuor kon nuor ko dan ko jin mu gujiran yong le ada mor chilo de te ge chano ran nong rik ka te chira ron gade riudien bad ka nuore tinte naate nuore ti jukuma chige to goro de yen ngarga ka media bi yen ringtene kan be ngada to riudun daga yere anu gwanu kun chige liu ka gormon South Sudan ke ider ka Ethiopia menene yeda ma chur guru abun la ne media ni siang jangar na yom de lo te ki sho da mo therefore real rodun ka kusene to kong sien karo ada ramadong bi ti borun ka bugdu no mon ki rado de mi bialo ideal ro no ko bialo tele mi cha ti bi mon chawo ko kon wor ngai kon no mi chawo tene mene chawo la gor ka banga je wala kus chana na ko mu cha chawo ti ni cho go apia te mal